Pozdravljam sve nazočne i koristim priliku da dam riječ profesoru Antonu Baueru da nešto kaže o našoj izložbi, koju danas moj prijatelj Zanoški Marijan i ja, Josip Rubes, ovdje izlažemo. Poštovana publiko koji ste došli ovamo da uživate na jednoj izložbi dva naša zaista velikana naše suvremene likovne umjetničke stvarnosti. Doktora Rubesa znam unatrag ne znam koliko decenija, sigurno jedno, 2-3 decenija, ako ne i više, i znam onu prvu njegovu sliku koja je bila došla na javnost, a to je jedna precizno rađena košara i sam imao prilike vidjeti šta taj umjetnik, i ako je onda bio početnik, šta taj umjetnik znači. Da ja to sam primetio, potvrdili su mi toliki koji su se skupljali oko te slike i nismo znali ni ko je, ni odakle, ni šta je do sad radio. Ova slika je prvi njegov korak u javnost. I evo, danas vidimo šta taj umjetnik znači, šta je taj umjetnik kroz toliko godina stvorio, i osim toga on je onaj koji je okupio zagorske slikare, koji je okupio te ljude na zajedničku konsultaciju, međusobne kontakte, likovne kolonije. To je ono što je dalo jedan značajni impuls za progres suvremene likovne umjetničke stvarnosti u ovoj njegovoj regiji, da se tako izrazim, u njegovoj regiji, jer on je bio duša svih tih akcija, svih tih stvaranja. I ja mu od srca čestitam i zahvaljujem na onaj udio koji je dao naša suvremena likovna umjetnost. Drugi izlagač je Zanoški. I njega sam upoznao prije toliko godina i posjet njemu bio je takav da sam otišao od njega sa jednom hrpom slika. Po kvaliteti te slike su danas sve u našim galerijama, da ostane prisutan sa svojim djelima i za iduće generacije, da ostane prisutan u našoj suvremenoj likovnoj umjetnosti, da po djelima koje su izložene po tim originalima čovjek dobije dojam likovnog dometa
likovnog umjetničkog stvaranja ovoga čovjeka, ovoga slikara koji je za našu likovnu umjetnost već toliko godina daje i daje i hvala vam. Hvala vam, dragi Zanoški, da ste napravili to što je razasuto već po cijeloj Hrvatskoj. Biljam ono što ste napravili i što je raznešeno je radi toga jer ste pokazali kvalitetu svoga rada, umjetnički domet svojih njihovih stvaranja. Hvala vam. Hvala lijepo profesor Bauer. Sad bih dao riječ gospodinu Poljancu. S naročitim zadovoljstvom i primjerenim poštovanjem čast mi je pozdraviti vas sve ovdje prisutne, poštovane dame i gospodo, a posebno ovdje prisutne autore ove izložbe, uglednog topličkog liječnika, doktora Josipa Rubiza i mog starog i velikog prijatelja još od djetinjstva, Marijana Zanoškoga. Neizmjerna mi je čast pozdraviti kao i toliko puta do sada i zahvaliti se na toplim i iskrenim riječima profesoru doktoru Antunu Baueru i njegovoj gospođi, nepreslušnim zalagateljima naše likovnosti. Marijanček Zanoški zamolio me da izrečem nekoliko rečenica koje sam stavio u katalog. Oj, Zagorje moje i bilo za izložbu u dvorcu Gredice od 18.10. do 18.11.1996. godine. Koristim priliku da ispred Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca najinstitskije zamolim da najlepše čestitke po ovoj izložbi prime poštovani doktor Josip Rubez i osnivač likovne sekcije Zlatko Valoković iz Krapskih Toplica i Marijanček Zanoški, muž Prosinečko-Tuheljski, te mi stoga dozvolite da im i ovom prilikom izrečem jedno veliko hvala. Vikendovskim Velkonšaungom propašteni pejzaži, desetletima sustavno i skoro ništeno gospodarstvo. Totalno do deske taotski pokradeni agrari i zeleni plani s prekletimi, naučnimi, idiotski i ideološki naputranimi, a puno pregliboko spod kože zavlečenim i mentalne sklope zadojenim, zapretili jenim su cajtu, kaj bi se si naši straniki i jive, oblaki, potoki i hiže v amorfni masi zgubili v unisoni bizantinski jednački. Kaj je to danes jenem našem poštenem i iskrenem slikaru z velikimi znatiželnimi očmi i z velikim poštenim domaćim srcem, bogatom, iskrenom i veličajnom dušom, kaj mu je to za činiti v današnjem dnevu, da si čoveka išče, da nigdo i niša z njegovega brega vidjeti ne mre to, kaj on vidi. Kaj ti mu je Google z njegovega vidikovca samo jemgo. A to je ono kaj nas zanima. Gornjosutlanskim prostorom zmeđu Cesargrada i Miljane, velikega Tabora i Velike Horvatske, zadano je motivski i interesno predodrejeno slikarstvo Marijane Zanoške.
tak tu i čovjek hoće, neće, jednostavno slikarom ili po jednom mora postaviti. Kaj ti hrvatski i turhenski potok, grove i jarke i šoš skupaj s paplinom, a kruze su ive, kraniki, hoste čiste, mite, oprane i bili točne, tak iste kao i na Grožoviju. Naslikati sve one svoje i moje, vaše i naše brege, Trnovce, kruze i dekele, najrajše pejzaže, namalati na glaže, naj se vidi, naj se pokaže. Ker je ničer do zdaj tak ne je narisal, še mej, kaj bi kaj takšnega, kakšni poeta, nekaj sličnega i napisal. Vse naše purane, guske i race, zmet vrego guske potoke, to listje kuruze i buče s košicami, to žlunkrasto zelje, belo i čeleno koreje i paužuj, bogičko veselje i krvavi žulj. I protjelet i jesen nisu drugši, ni lepši, ni hujši. Ti kipci su bogati, veseli i puni kak biseri hrvatski kruni. Tak veliju kipci po glavoži i popevljuju starinsku popevku z naših bregov i tražkov, kiru šujeju i poslušaju samo zebrani. Kaj ti tak nekaj za svakega i ne. Ne je to već samo idila, pastorala bi rekli, nek pravi Trnac. Pravo pravcato trsje, domaćom i nježnom rukom obdelavanom. Prava jiva, kruzom i šenicom zasejanom, žmerkom, mukom okupana i švicom zalejana. Tak tuj se prav za prav i vidi kaj to čovjek obdelavlja, čuva i pauzi, pak se ljubav, mar i trud jesen povrne i isplati. To i tam bi se mogoče činiti moglo, kaj na slika čovjeka nije. No i za svega je tega čovjek i opet čovjek s velikim Č. Marijan Zaruški nije figurativica jednolist. Objekt je njegovega zanimanja, priroda kak i prvo. Majčica natura kak dar Boži. I vulje, i nalje, produkti i rezultati čovjekovi trud. Popevke, farbi, penzlinom spopevane, ode su i himne Proseniku i Tuhlju, Zagorju i celoj lepoj našoj Hrvatskoj domovini. Hvala. U ime Hrvatskog liječničkog zbora i likovne sekcije koje sam ja predsjednik i osnivač, čast mi je ugodna dužnost da malo proširim ovu zagorsku večer. Jer ovdje su slikari Zagorja, pejsaži Zagorja, poezija našega Zagorja i to meni izgleda malo preusko za našu domovinu. Kao Dubrovčan i Dalmatinac sretan sam da mogu proširiti i da u ime ostalih naših krajeva prisustvujem da kažem par riječi mom kolegi, specijalisti i internisti kao što sam i ja, kolegi Josipu Rubecu. Da bi došlo do ove izložbe, najprije moramo zahvaliti uglednom i poštovanom profesoru dr. Antonu Baueru koji u ovim prostorijama organizira izložbe. Na prošloj izložbi naše sekcije ponudio je meni izložbu, međutim ja sam sretan i sa zadovoljstvom ponudio da mjesto mene izlaže ovdje kolega Josip Rubes i da se tako prikaže što zaslužuje našem Zagrebu.
Također se zahvaljuje galeriji Croatia Lloyd koja upoštava slikare nesebično, tako da je i ovdje pružila nama, sada Zagrepčanima, priliku da vidimo dva ugledna zagorska slikara. Josip Rubec je član likovne sekcije Hrvatskog liječničkog zbora koja broji skoro 50 liječnika, traje već 40 godina i uz glazbenu sekciju je jedna kulturna sekcija osim stručnih liječničkog zbora. U svojim radovima Josip Rubec kao i kolega Zavoški slikaju zagorske brege, ljepotu Zagorja. Ako bi bio iskren, onda moram reći da sam romantičan i kada slušam pjesme, onda mi se sviđa romantika Dalmacije i romantika zagorskih pjesama na čelu sa Domjanićevom Hvala. Ne volim one realističke slavonske, drma mu se kabanica i tako realizam, voli romantiku. Prema tome, u radovima Josipa Rubeca sva ova poezija lijepog hrvatskog Zagorja, sva ova poezija jednog od naših najčistijih krajeva dolazi do izražaja. Karakteristika njegovog rada je suhi pastel, a karakteristika pastela je da daje jednu nježnost, jednu prozračnost, jednu ljepotu, jednu poeziju. Kakav je u svom životu i u svom radu gdje pomaže ljudima kao liječnik, takav je i u svojim slikama. Hvala mu na ovom doživljaju i hvala svima vama koji ste izvoličali izložbu ova dva poznata zagrebačka umjetnika. Zahvaljujem Dinariusu dr. Jošku Pajice za lijepe riječi, kao kolegi liječniku i slikaru. Isto tako još jedan put bih zahvalio profesoru Baueru što nam je omogućio da ovdje izlažemo u prostoru, da se mi ovome u Zagrebu prikažemo i predstavimo našim hrvatskim Zagorjem sa našim krajolicima koje su gospodin Zanoški i ja učinili. Nadam se da će publika biti Ja otvaram ovu izložbu naša dva velikana, naša dva slikara koja su dala našoj likovnoj stvarnosti zaista jedno bogatstvo svojih djela. Hvala vam i hvala vam svima koji ste došli ovamo da date i vi vaše priznanje ovim našim velikanima koji su za likovnu umjetnost zaista dali. Hvala vam. Sada gospodin Rajko Zanoški i ja prijedili sve jedan koktel, pa sve zajedno pozivamo da se pridružite ovdje na stol časti za čas sve spremno. Thank you.